video anave sopi ulenau nulepa loila gol za ta pakai la chaho nabon chawin ka ngai lut naw ka za naw chibai kan pive tuni ni ko ahi ai ti azong kana sei kha lo topi khat kan sei do nomin hi chi chung chang hi phat ta cha igialova igam sungule inam sungu ade dia ho bung din muni phat ta cha ivet divin ka nomin he khan to na iti tiang le lam chom choma khan to na au min he le khalangin zong masanga chun le khalangin na satan in ni mun he ahin la kum phabip sungahin government officer le ta ta zo inei tavin UPSC exam hin through a aya kipan IPS IFS IRS IDES IDAS za chom inei tavin he masanga chun le khalang hin minung idelovin tun wang achung lang ta igei tavin hi chijong hi pathin phati eibo naw khat hin alang kha na sumle pai din mun ivet zong le insa dan ivet zong le khosunga in chen ivet zong le i hau thei mo mong tavin he in chen nom ta tai chengam tavin building zong pakka building hiti jon indon don thum don li nom ta tai ki sa do ovin Kolkata Delhi mun chom zong flat ki cho ovin hiti hin nom ta ni khosa tavin he phai sung in dala thu hin tun thinglang gama phai kol gama mun chom hin i cheng na la uvin hiti hin ne la cha ki wat lo sumle pai ki wat lo silachen ki wat lo zip le kal ki wat lo changpang dim set metui kini a in no ma hin kho ki mang na la he house na lang in zong anoi nung lang hitapovin at sunglung lang hitavin under poverty line na anoi lang a hi alhom zo hidio kata sanin he lagaw lang thuwa isay kiting zong le centenary mun choma pathin i ho naw kum zakhat iman naw hi so ta om ta ne hiti hit mun choma centenary in manguvin pathin i ho naw zong hi event ai le kum zakhat iwal ta ve ne tuni a isay do no pen ta we ho in lo pi ta ta ke sa ove ulenaw te ho tuni in imalam zo se hin appealing ahang to ai lo le standard ta hin kho imang ta ve ne ahin la tuna isay do no pen jwam ti le ho in kai na lang hin na satin anim latan attendance church attendance phatta cha study ibola analyze ibola research im neu cha ibola hi zong le khozo se kholen ka tipoi khoneu ka tipoi abon cha as a whole ho in ka hi 50% apha zo lo hetai khozo se tam zo ti zat ta lung dot ta hi chi mi tam ta alin zong hi in aneu zong hi nume zong pasal zong adi dia church attendance event na hi le pasal hi na sata nim zo hi nume ho hi aphamai bazin pasal male attendance wang hi 20% ng apha ta dinga ta san po ni tu ni a chom cha event khom diu ka de hi i atile igam sungova inam sungova pathin i ho naw la kum zakhat hong waltan i malam zo se le khang to ta vin chi na het na is malam zo se hin a chung nung lang i phata vin i atile tu ni a hi ho in lo pi ta da ki sa do wa ho in kai ni mi lo vam ti pa hi phatta cha evet diu ka no mi ni a factor azi tam ta a reason tam ta nante hi chi a reason a ka ga agial do ho chi ma mi ti le 10 points tabang kaga agial den a factor hichi 10 points so ako na a sub point tam ta ding kata asan hi number 1 physical factor iti tin za choma ne la cha ha sa ji ham dammo ve se ji ham thachol ji ham na to ho ji ham pamolova khomulo ji ham khoza lo ji ham lungbukim lo ji ham za chom hichi physical factor a hong zaw de ne ani channa ego factor kilet sa na ki hoi tho sa na hausa zo se ka tipoi namlam kai zo se ka tipoi MLA zo se ka tipoi akim khat hi hausa ho in kai lo tam ta oma CSO lam kai ho in kai lo tam ta oma MLA minister ho in kai lo tam ta oma
ama ho adinga chu ho in ka kai hi kineu sa na lawham ai lo le noidun na lawham zo hi mai ego factor kilit sa na lung thim zong hi avop hi mai the ini ego factor government officer ho hian lang khosung veng sung ho bung sunga kabol the ka thu achi alo la ka hau se tia ama egocentric ni ho zo si adinga zong hi chi factor yung zau de ni athum chan a work factor alo le profession government na tongham city ana tongham alza choma private na tongham na ato na a chu city amu loji na ato na a ko na chu hetabang time anei loji phado anei loji a chu ho in kai lo zong ama work profession ai lo le za choma chu hi chiong factor khadi ni ali chan a family factor a in sunga naw sen ji ong kai the lo ham te se an ate api ate pu anu apa te se aboi pi ji ong kai the lo ham ai lo in sunga chu dala the lo thilum ham hi ta chom family factor jong tam ta hum de he abana leaders factor ho lam kai ho sung lam kai ho ho bung lam kai ho diken bor ho to akito lo ji a lam kai ho ji a ama ho vaipo de lo ji a lam kai to ama ni ki ka relationship hoi lo ji a kai lo jong umda ponte leaders factor ji azong tam ta umde ne a group chanai church factor church responsibility len ta ma he ho bung chu athide du hi am thuki sei jong la the hi be se lo laki sa jong la the hi be se lo sermon ki bol ho jong koi ma phat chom nai the be se lo hi tabang ho bung a chu koi ma ki khom nom lo ding hi tiong het sai hi a chu church responsibility yong hi tham chat vet ngai sin hi asagi chana spiritual factor thagawa la samji aneva pa na spiritual brought up thagawa aki kho kha dan ahoi lo zia alet nunga zong ho in kai lo pai za choma pathin het lo ji apin tha lo ji pathina aki bul phu lo ji pathin thu agial kho lo ji thagawa la samji azong hi chi spiritual factor ji azong hi hung kai lo tam ta ding ta sanomen hi agi chanai financial factor sumle pai ade di a city context a ho na a ko na ho in ke agama gamla ji nisa jong sakina taxi a chiding auto a chiding bus amat le ding ichi langa jong zathum jali ki paya iung langa jong jani zathum ki pai kina igop homa aile ho in kai na se a hi 1000 sangkhat ti vel ki sumang ji hi ji a chu city context wa hi ve na hele ho in kai jo ha mong ai ade de a sumhlom cha kilo a officer ho chu kati poi ganthei ta private company neu cha ganthei ta sum kilo a in lam thot ding jong ki nei zo zilova ho in kai na dinga taxi fare uber kati poi za choma metro hai ta ep jong le iwado a zagit jaku akipai tiang la khun mi tam tet adat thelo jong chu financial factors on umjin he ako chan nai addiction factor lo le ai addict hi ji a dum edik hi zia khaini edik hi zia sirin sa ki kap edik hi zia za choma lowle ai intoxicants hi chi ho zi azong hi ho in kai lo zong mi tam ta ding ka ta san ni asom chan na hi health factor dam mo ve si ji agin la ka thei poi mi pi la ka thei poi alo le za chom la ka kim vela mi ong le kalung avaizin ka kul hitin anazi in kalung thim anan ka deep ana bp asang ji in tia physical health za chom ji a mil al hathelo sound system la azong thei be se lo aging hat ho jong ngai thei be se lo mila ompo pole amana na to etia chunasta allergy ve jong da ponte physical alo le health factor jong tam ta de ulenau te ho hichi 10 factor ho zo se chungvu ma jong hi adang tam ta zo ding ka ta san ni ai pi le chi chu ken chom cha research ka ga bola loile gol mun choma tor ka china a kum som tabang mun choma tor hung ki man cha na a ho in kai dang ka ve na akai ho ka do a akai lu ho ka ki ho pin a ko na neu cha ka hin chom khom chu hachi asap point ho ka sei lo lain a main point so main factor ho hi 10 points ka hin pi do he physical factor ego factor
profession factor, family factor, leaders factor, church factor, spiritual factor, financial, addiction, and health. Dam mo chung chang factor hi kasi do no hi. Tun hi chi ho zo se chu. Neu cha cha in. Ga le khe kinotin. Sắp bôi hồi ye ban nei chan ga velte hoi chlai pen ta hi nang ho bung nang ko sung nang veng sung nang na city nang na church hi cho ho zo se hung zau khom ding hin nang zong ke ki khul ngai jin hi ama sa pen ta hi dam mo ve si ji a keng bai ham khosi ham te se ji dam mo ham za chom choma lei se chunga na ho ji a mit dam mo ji ham ai lo za chom choma bp san ji ham paralyze sam cancer patient ham nat na zo se in affect abola hi chi nat dam mo ve se ji a chu tho kang thelo ding kang thelo wa dam mo zal khuna a ji a ho in kai lo jong igam sung le ho bung sung wa a te ding kata san ni ani chan na hi in nga a ka pan hi ti so gu cha jong hat mai the in sumiti ho zo se ho in kaya chia ama wang in da la te hi lo ji a chu tu lai ge de hi gu cha alang ne lo ne ai ne atam pha nin tin koi ma cha hi secure ai ta pon chabi akam zong le lungmong thei ta lo a je chu gu choi thiem be se wa lam chom choma hi lut uwa mi nei mi go tam ta agu mangu pha umai ta ne hi ya chu in na akidal ha zong hi an ji in hi ta banga in nga apan le ho in kai lo to su to zong tam ta da pu ne nui za ama wang adi zong anai khaji in e athum chan hi thase ji laziness ho in kai ding thase pathian ho ina ga chi ala ga sa thu ga ngaya bible chang ga ngaya pathian wa choila ga ngaya ga chi ding se zong hi laziness athasi na chu aji zong tam ta umin din ama wang athasi mong zo mi umai ne pathian thua athasi the ale alagaw din mun ki khul pat ngai jin he ali chan a chu ina to ding boarding tam ta anei ji a ina chu gas anei ji ham boarding abol ji ham alu za chom choma chu tuition ala ji ham a ina boarding to ding tam ta ho in kai pha to ki tu a boarding a ina chu school a ball ham ep ball ham alo le school ball hi ham boarding a umo ave sweet ham ana to za chom ho in kai pha to ki tu chana to ding boarding a ina anei ji a ho in kai thilo jong tam ta on ji nei anga chan a chu thu sei la sa angai nom lo ji gen thei ta ho ina chi ding tha chol chola chi ding kitimo sa chi ding kino changa boy na sa ho in kai ding ho in galun ting le thu sei la sa man te hello worship service lunglut na lo thu sei pa zong lagawa koi ma til ho but lo la sa ho zong man te hi be se lo ki su mo na jing gothet na very dry church ho bunga aga kaya pathian thu aga ngai le thagawa kitil kho ta sanga lunghan na a hin khumang tam ta om ja chu ho in ga kai din thu ga ngai din athasi jong tam ta nom ji ni lampi asaw je ho in agam la je very true mot bung ho bang KMC ho bang hi ho in lang khu agama agam la de te yang veng lang kala far lang aku na ku tb ho in chi ding ai le kilometer khat wala he gari ni ho chu gari haijel nan the ama wang gari jong nei lo auto jong nei lo bike jong kang ni kang thum kang li nei lo ho chu ke nga achi ding bol lo kit ding ni sa kit ding sa sun ni chang sa lai ta san school ka yong thil ba ipu ni hiya chu a ina ko na ho in mun agam la ji a ho in kai lo jong an ji ni aje chu lam sau zo thelo jong tam ta mi da lo athajung na alo le ni sa asat ni sa atho le alung vai za chom ji a distance ji a jong ho in kai lo nom ji he gari nei lo ji a abang kha loi chu thajung nat ate ta ji a tengol ki phu ngai ta lampi a gari tam ta laya pal kai di alo le lam to ji a lam su ji a lampi anal ji a za chom ji a hi gari anei lo ji a jong hi ho in kai lo de su to mi om da po nei a tho ge ji a jingka de ho in kai event ai le khang dong te ho in kai om ta po ni atam zo
Zingka lang ting le nunga golang to na iwe le MTA azi ipamiti le zanting le baro pung khat pung ni ge chang phona ke che mova mi to kyo uwa I mulo zen zena umuwa zingka pungget pungko so ama ho adinga amang umpet na lain hita banga khangdong in sunga tam ta zan I mulo wa zingka pungsom ge pungsom le khat baro ge chang I mu a hita bang khangdong ho chu hoilang zingka hu in kai diu ham upai umlo lampi umlo hi ne lúc na to ki kil bet lo bo ki va ne hi tabang khang dong tam ta nu pi naw lang upa naw lang zong mi tam ta zingka thobut lo ni sa so bu khalo zong mi tam ta ama ho adinga chu ho in kai lo to ida sa su to ji hin he tha chol je lel je thing lang gama de chi ai le min satar di ayong na ato he vai lo ko na thing lang gama mang ase a thing le abola mot le abola changlok apu a za chom chuma tha chol ta min na ato he ahung kum su wa bu ane wa se do wa ai mu do wa ai le I mu nombe se a jingka khowa chu thobut lo ta sa tha chol ji lel ji azong office ka ho jong achol in tin za chom choma I chol so ke di ama wang tha chol ji a jingka tholo wa ho in kai lo jong anu jin he abang ka lo hi sil la chen von anei lo ji a adi dia khang dong nu me ho vona lunglut ho avon nei lo ji ka von hoi poi ho ina a the ka nei poi nu me ho chun tops ka nei poi pasalo chun pants ka nei poi t-shirt ai prolaj bam ti chikabe so ka nei poi ti a avon chung changa lung lai lo hichi vona ho in ka kai dinga agel avon hoi lo le pathin asan lo ding banga gel aloi agol ho masanga mi vet dinga avon za chat pitam ta nomin hichi ho ji azong hi ho in kai lo mi anom jin hi lam kai ho to ki to lo ji injo ka sei leader factor ka ti pastor pu to ki to lo ji head deacon pu to ki to lo ji deacon ho to ki to lo ji a women society lam kai to ki to lo ji a nupi kai na kai lo BYF lam kai hot ki to lo ji a BYF kai na kai lo khang dong te to kai khom na kai lo hitabang leader so to cordial relationship nei lo ji a ki bung khen ji a ki ho se ji a masanga inekina ji a lunggel ki to lo ji a lam kai ho ji a ho in kai lo jong mi tam ta anom ji ni wangsit ta hin e abana vetna ji discipline ji ho bung dan to ki to lova achon je salam asa ji ham dan di lova ji ane ji ham tol atha ji ham jikob ane ji ham za chom choma ho bung dan to ki to lova chon ho discipline ki koi ho vetna ki koi ho zo se rong hu ho in kai lo to asu to wa hiti azu ki vui mang dana jang tam ta anom jin he how sa ho to akito lo ji hi chong hi factor khana ka mu do he a khochen na chu house pu to ki to lo house pu to ki to lo house pi to ki to lo ji a chu ho in kai lo to su to jong mi da ki lo hin wang se ta he a je chu ho in ka le house pu amu dhiam house pi amu dhiam lampi a ki mo to di ham hung ki zo to di am ti khat ji a chu house te to a ki to lo ji a ho in kai lo to su to jong tam ta da ki lo hin e wang se ta dil mu le so pi te ho ho bung sunga athu achi lo ji assembly a athu ke la lo ji alo le aki khop na wa athu achi lo ji alo ho bung sunga ke pan na be kai bo ka thul achi pon ima chala ka nei pon lam kai la ka hi pon milam mai ka in ke ho in ka ngai poi ti a ama lunggel dei ama lunggel pangta ho bung sunga thilaum lo ji a ho in kai lo jong anu ji hi ai lo le mi al hom ji khoneu cha ive na hi le mi al hom ji azong khu ho in kai anok mo ko tho ve ata reality he che lagau iti wanga chu mi hlom be si a hi le la sa jong angai ngai thu se jong angai bible chang asim angai ivet na lang angai hitabang mi al hom be se ting jong le mi hi na chu discouragement lung la dai na oma ki mu chim phat thulala ki ngai chim pha jong da lo hin he ja chu mi al hom be se ja ho in kai lo jong anu jin he abana ho in chu amu nem ji ham ho in chu aza chat pi ji ham asit ji ham a in la nom asa
building nom ta chenga hoina aga chile to na no lo zi ham hoin a set de du zi ham a window ki tup lo zi ham a ceiling ki tup lo zi ham mai mom pan kai de du zi ham tul hos plaster ki bol lo zi ham bong e lo e nam set zi ham hitia a hoin tel de du a hoin za chat pi a hoin mu po pulung hanga hoin thasina mi tam ta zo da lo e reality he o ka se hoi kamo se e pon ikam suk ne nam suk wa finding ki mo cho hin he abana hi a house atam walji kison lel na inferiority complex kachi a hi le ke avai cha pen again thei pen kaza ache ka kisong lele a house ho jing hi a bol thei jing hi a thune jing hi government service bol jing hi a in cheng jing hi ke mi mol pen ta a hin a kisong lo asil a chen kison lo ai lo adin mun kison pilova kin yaw sa na dima a kin yaw sa na chu ho in kai lo to su to a hitas kimunim zia ho in kai lo to su to zo mi tam ta nom ji ne ulinaw te chong cha di be se pon hi abana hi ping tha lo hi ji very good spiritual factor ping tha hian lang le akipa zala pathin ngai lu na zala chu gente hian lang ha sung le huina chi de ama wang hagawa ping tha lo ta asa apin se yal hagawa regenerate born again experience nei lo ji achu hagau thu him achu lunglut nei lo akai lo jong le guilty feeling nei lo akai lo jong le no mo asa the lo hi ni aji chu alung ti ma pathin hagawin na ato lo ji achu hoin kai lo taw na man lo gi chu ama dinga chu i ma cha agel lo hi ni ama wa aping tha mi hagau nei mi chun hoin akai lo jong le alung ti ma no mo asa ataw lo jong le no mo asa guilty feeling ki nei hichil hagau thing chun no mo ei sa hichil hagau thing chun pus ei bol ama wang apeng tha lo ho chun pathin thua ki man cha lo jong la kho asa nai sai lo hi ne hichi chu ki khit na hi ne abana evet ki na hi le worship no lo ji instrument hoi lo ji ati tai igam sung le nam sung wa kavet dong pen tai worship team ki nei lo hi ne Korea gam hoi lai chom ho in ikaya aila agim nei worship team kiti hi azi azak mlo India gam sunga rechi Bangalore Chennai dunga jong ho in ikaya hile athupi pena agyal uchu worship team he Mizoram azong hichi worship team ho hi patta cha ki fo mova ho bung sunga dinga jong la sa them che kilenga la sa thima ki cha hilo taw da hat mi chan khan chana vet zui the le khalanga jong imalam zo si a chon nem lam di a hin khomang mi vet zui the kinet pi the mi adinga example hi the ho zo se chu kil heng do a lalanga zong music langa zong imalam zo si a hi pathin thua ki bul phu wa worship chu lam ka ewa mi pi hung lun masanga rehearsal phat cha na bol wa mi hung lun ting le phat cha pathin wa chola asa wa le pulpina pathian thu ahong ki sai masanga pa na wa choila pataga worship tim an sa le hagawa ilung thim ki honga kimin sa hiji hine ulenaw te ho egam sungwa alhasam pen ta he worship team hi pathin he ngai jin lasa thim angai jin solfa he angai jin hin kho theng ma angai jin howa lunglut angai jin nasata committed dedicated angai jin hi tabang worship team hoi ta nei ho bung chu ho bung wang pha i tabangin krol ho in ki sahen lang worship team du da lo ki nei le a el bai tabang ya chu worship team phata cha nei ho bung ai thang se ta he so pitel hi chi worship team pathin ho na akisu lo zia ho in kai lo jong tam ta ji ni preaching pathin tu ki sei dei lo ji la si adi ta he ho in na kai po veti a ho bung lam ka ho mi abo oi mo di hi pu ne aje chu hotel tabang hospital tabang ho ini hospital ko doctor ke suwa instrument ke suwa doctor pachun phatacha mi azena athema super specialist hi a mi tam tan dam na dei ting le hi chi hospital chu patients ki wat lo ho ini hospital tabang hagawa phatta pulpina kuna angol puma study abola to say phatta preaching okay bola hichi preaching to lively
dynamic preaching hi a pathian thu patacha angol puma pathian ang sunga ki sunem puma pathian tu preaching aki bolle mi ti mi hung kai da dam min adu cha ding hi hotel restaurant a jong chu I tabing restaurant chu thupi han lang ato na sofa set hi jong le aki hon ho aki thu ho chu ne the jong hi lo amin lo loi amon loi anam se loi aning loi le koi ma cha hung lo de ur naw teo hi ja chu restaurant a an atui le mitam ta chi tabang hospital a doctor a thep le mitam ta azot tabang ur naw teo hi a chu ho lam kai hon jong preaching ball hon jong phat cha gial nga za ho in kai lu ho mo oi mo de ai pon I pizia kai lu hi vam thuki se hoi lu waham laki sa hoi lu waham ho bungi athi ta banga hi paralyzed ve tang a pul ta banga hi thidi de omam ti yo hi gial anga se nei preaching ki su lo zia ho in kai lu jong tam ta omai nei ai lo le gen the leng vai zia ho in kai lo Sunday ni azong hi city la nom lo Sunday ni azong anne dik ki hall zen mi tam ta no min hi chi azong hi ho in kai lo mi tam ta nom zin hi office anato zi bank anatong ho hi han lang insurance anatong ho I pilampi department chom lam kai ho zo se officer ho government employee ho zo se jong hin government na ato on a boy be se a Sunday ni azong office kai ji a ho in kai lo jong anom the in he ama wang hi jong chu di be se lo hin he ai lo le sound gin ki tu an se ho in sunga hechi sound system ho loudspeaker ho speaker lane ta ho agina aile ama LRG veya a BP to ki to lo atisan to ki to lo a cool to ki to lo mi da lo ya chu hechi sound gin la azong ka thei pui ti a hechi health factor a hong jaw tan he now sen nei ji a ho in sunga now sen akating le mitam ta disturb hi ya chu mitam ta hi adia nu minu ho now sen de ho hi now sen ho in sunga apua alul apoma ahung ka mitam ta asu boy sanga atia mi alunghan sanga atia ho in kailo jong minu tam ta nom ki jin hi ho in timing ama dia akito lozi ho in timing ama vale agei vale alo za chom ji a anato ji a ama za chom thoge ji a imut ge ji za chom ji a he tabang ho in timing ki to lo ji a jong ho in kailo tam ta omin he to na akisu lo ji jong adi ta khat he adi a akong na za chom thajung na ho hi to na bench mai maya akingai na umlo ho ato thelo alo za chom to na cho ata wal ja jong to thelo mi mai korea ga ma ka chi wa chu to na anoma nom the hi comfortable momong azi za umlo he hiti banga chumin nom ta pathit howe iho kam sunga hi ho ito na ho jong hi akong na ho dinga jong thei be se lo te se dinga jong to thei be se lo abang khat loi akingai na jong umlo hi ta banga hi umai ji a chu ata sa da move se ji a thajung na ji a to na ki su lo ji a ho in kai lo jong chu a jin he ai lo le to na ki changzo pun te ti a mi atam wala ti ho in kailo gohoti KWS ho bang Delhi ho bang mun chom a hi Christmas la hian lang function om tiang jong le ho in ki chi jong to na ki chang pun te a chung langa ki to win tin screen ki ven tin apolang ki umin tin amila ki mu pun tin la sa tu sei ki mu thei pun ti a ho in kailo jong mi tam ta nom jin hi pathian thu angai chat lo ji a hauna a kisong adin muna chu phasa jing hoin ka hi jong la kho salo ane pova adon pova ahile pathian thu ngai chalo mi jong tam ta anom da pun hi in sunga boina kina na omji a in sunga azi acha to ki boina ji ham a in sunga boina za chom ji a lung han ji a hoin kai lo to su to jong mi tam ta om da pun hi ating le suti amu lo ji government atong hian lang private atong hi jong le a to na ko na holidays suti amulo ji a hoin kailo jong mi tam ta anom jin hi ailo la kaina ding hoin anei lo ji city contact sai po alo galzam hoi jong hoi la hi jong le hoya ka kai ding ham ti a hobung tam ta jong le a dei pen lo pau ki ba lo ji ham za choma denomination ki ba lo ji ham alo la mission ki ba lo ji a hoin kaina ding pen hello vai ti ai confused ta jong mi anom jin hi hobung lam kai hon house visit abo loji very important
ho in na kai po ve ho in kai lo be ti a mi mo lung han han je ama wang ho bung lam kai hon hi chi ho in kai lo ho chu i bola kai lo vam ti am study jong bolo house visit ga bolo ga til kho lo khat ve aga til kho le phasa je avela koi ba ching up chalo khat ve ki chi ta akai lo ama thu thu ti a ki mo koi la jeng avela reviver amuna dinga alo counseling ga bola ga tau pi ti koi ban ngap chalo hita banga ho bung lam kai ho a ko na jong encouragement house visit counseling za chom chom la samji a jong hi ho in kai lo tam ta nom jin hi ho bung in mi pi lagaw a kho sa lo ji a chule camp reviver camp guest speaker program za chom chom agon lo ji very important kem ibol le sumlut nge hi diham reviver kem ila le sum kipai nge hi diham chapang kem zut kem nupa kem mei thai kem ibol le sum kipai nge hi diham sum pai lo bai ti bai thei daham ama wang ho bung tam ta hin sum leu sa hi ti a hi kem jong lanom chapang ho jong ngol gam ta heta banga ho school ala pathin tu ki lo sunday school du da ke bol lo chapang kem ke bol lo zut kem ke bol lo reviver kem ke bol lo mei thai kem ke bol lo mi pa kem pasal kem nu mei kem nu pa kem ke bol lo hita bang kem ke bol lo na reviver program ke bol lo na chu agoding mong hin sum it ji a financial deficit kichi khante bajana aum poiti akile ma hitabang lagau thu lagau kin ho sa lo tam ta umji azong hi ho bungmi hoi laga wa go a ho in kai lo tam ta umin hi leader ho ve zuite hi lo ji very important pastor pazong ve zuite hi lo ane adon jong akimancha asumbol azolang bol anato asum apai lo akimancha asin asa akampau amit ve alunggel akimancha khosunga hobung sunga khopama akimancha na chu ho lam kai dan jong hello pastor dan hello diken dan hello head diken dan hello alole nupi lam kai dan hello zul lam kai dan hello lam kai ho hi mit bithami mit nin bo ove mit nin only two eyes ama wang lam kai kiti hi ho bung mi pi khosung pumpin ave mit jakat wal mit sangkhat wal ave hi ja chu lam kai khat chu exemplary life a hi apo do lo vai le koi ban azui lo pastor pa diken pa alo le ja chom choma khosunga ho bung sunga department lam kai jau se chu ve zui te hi lo vai le mi ho bu member ho jau se chu ho in kai lo ta su to diu he aje chu zui the lo chu koi ba chi dham acho lam ka ho song hi parcha ki hol ngai chen hi urnaw te ho abana insunga minu mi pan acha te a hil lo ji anu apan akai lo ji very important insunga acha te cho anu ten ho in kai tau ti ti azong zol khalo ho in kai dan athupi dan jong sei pi khalo ho in kai dun ti azong ama ta lam kaya acha te puilo anu apa jong kai lo acha te kai lo da sol hitta bang chuba itiba ho in kai diwa upai umlo lampi umlo he ulnaw te ho tua ka hin se je se chu point som thum langa wal he addiction zu adon je kanja kani aki hin kho aman je lo la ki ka hi je raja talab khaini za chom chom ane aji pung ba khai jing cha jong beri chep lowa the lo pung makhai jin cha jong talap delwa thelo hitabang mi ho anezia addiction chun ho in to su gamla he wangset ta he amano ma pat mi wangset a hin he za chom je dum chep ja jong ho in kai lo alo bi atam zo hin youtube ma pathian tu ka ngai pole youtube ma pathian tu bible study ka bol pol ti a phone lan si a ho in kai lo jong tam ta da ki lo he hitabang a hin za chom hin kho imang gam ta unaw he perchan gialo hite tuni in hebrai bible episode metile kimuto pathin ho khoma pathin ang sunga taw khom hi nga i tin hon hitabang hi sutang pote chimpo hite alo le thasipo hite jo bible let us not give of meeting together as some are in the habits of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the days approaching. Mia kim khat thas hen lang kimuto ho in kai khom taw khom wa choi khom patin ho khom mi tam ta thaseta jong le e ho ta sancha te wang thasipo hite ta bible ji pan paten thu hita sta ji vevin ni kho anai tul tai
pathian hu anai ta hi je chun ho win kai na tha sipo hite pathian I ho diu I kai khom diu ti pai phat cha bible imu hine ulnau te ho a chainan phar chan gialo hite mi him hi pathian in akiloi khom dinga AC moi Old Testament a pathian ami te apui hoidan evit aile a ho khom diwa thu api pathian asa pathian awa choi khom diu pathian na ato khom diu la asa khom diu tau khom diwa pathian in thu api a Old Testament a pana pathian ami te ahin pui pe a New Testament khanga jong pathian in anakiloi khom pi a pathian an ho khom sa hin tu ni a zo ho hi ei ma changa no man is an island koi ma chahi tuikul changkhat banga pha yum poveni pathian jong hi fellowship ngai lu pathian Elohim kiti plural form pathian ni kiloi khom ngai lu hin pathian do kiloi khom ding hi thil thupi ta hin he cho pathian do ikiloi khom naw hi kal le khat ho ikiloi khom wa hoini kai khom wa la isa khom wa itau khom wa ikitil kho to hi pathian egon pi hi ti se hai me lo di hi mi hemi achanga koi ma pha poi mi house ho America president pa Donald Trump achate ho atute ho velo chun school ka is okay aina oya akova vanoi pumpi America pumpi aleka them penta maths teacher them penta biology teacher physics chemistry social science oya min thak penta akova aina achate atute hilmo ai pone ama wang hi chu apha phalo he aphalo ja chu achate chu skula asola high schoola junior school senior school asola hiti achu college sa university asole koi macha achanga aina pathian thu aina school kai aina lega sim koi ma ampone eima chamchi ikhan to na diu khat le khat iki kho iki kloi khoma fellowship inei khoma pathian tu izil khoma itau khom ai emalam zo cha chu ki khang to vai ka hau nai ka ching nai ho in ka hi zong kho ka sapoi tia eima changcha in mun cha pathian ho vai le di in ti na gial in di lo de na khan to nai sai lo le so pite ho God's intention chu ikiloi khom diu pathian lungtup pathian lungde ikiloi khom diu pa hi pathian ade hin he hoini kayu hi pathian na ito na we evangelist anakal songpon missionary anakal songpon na inla na khel khapon mila council na bol khapon hindu khat musalman khat la pathian nu sei pi khapon pathian kin na bol thei pen ta cho ho in na kaya ama howana chi hi pathina dinga service le pen da na bol khat hin he aban act of worship ho in ikai hi pathin I ho naw pathin ho kiti chu tau jing la sa jing se choi poi ina ko na ekipa dova thale jung isu mangova sumla pa isu mangova nikho isu mangov phat isu mangova ho ina iga taw khomova la iga sa khomova ho ini kai hu e chu pathin I ho naw act of service hin he achai na in pathin mi ngai lu nei Jesus Christan e ngai lu hian lang chon set na kuna hu do dingin gel kho hi han lang ngai lu na nei lovin e gel leo paka Yesu van lo pi do da la le chong hong lo de apa ko ma pathin ko hepa le si chung nei so in ka ngap chapo now sena kaga pending gan sa ina kaga pending ai gupta gama Herod ki chap na Joseph na merit e zampi ding tui ka lu zo tel ni somli le zan somli an ngo lagam thip gama ka ding kum thum le ke pathin na nang ma kin mission na ka to sunga min e ho se ding milop khilawa ma e gel ding Calvary cross ka zot masang zinga song sago ke wa e ki koi e ki zep ding sil e ki set khum ding e ki ho se ding cross ai ki khen be ding ai lo lova ai ki bol ding kangap chapoi pathi nei soldat an ti hen lang van lo pin da halovin van gama jing le iso cha divem iso cha lo diwe angai lut nan ahin sol angai lut nan e sol ka cham lova ti la bol pa nga chu angai lut na chun ahin sola gente tin cha hong to a e hon hin na ni we Jesus Christan hibang loma pathin e ngai lu wa pathin mi ngai lu na achung nung pen ta agape ngai lu na e ngai lu wa
pathin ngai lut na e ho adinga atho gan the tam ta sim sen lo mi hem lungin gel zo lo mi hem lungin dol lo mi hem kamin sei thim zo lo ami ngai lut na ho zo se I het no wa ki het mo sa ho in kai ding jing cha ki ngap chalo in dar a ho in lam zo ding jing cha ki ngai chalo ho in to in la ki nai cha in e cha la ki wat lo dam na la ki ne ya pathin phatina zo se la ki chang jing jinga ho in kai lo ki ti hi pathin go na he pathin do na he pathin lung sat na ki bol ati na chon si naw te na dam pe din pathin phat chan hovin China gam ve in Muslim gam ve in mun chom chuma ve in min hoin kai no ma kai the lo he Bible jong choi no ma choi ngam ta lo he underground church a gamang la lei ko ala ya koi ma chu mu lo dinga lei ko noi mu thim chi a thim la putun ki de na candle ki de na thau mei ki de na pathian ho mi u mai hoin kai no ma hospital a elbai na kong chat mo tam tap mai ho in kai no ma kai thelo dam mo zal khuna thide de a dam ding ngai cha kap la peng peng tam ta be na dam pe nen ho in kai ding tha se in pathin na to na hi pathin ko ma ka ki pai he pa nei ngai lu ji ati a ki pa thu se na hi chi hi pathin I ho na oi na ki si lo ding hi pathin I zen na oi ho in kai lo ki ti wang he pathin do na hi ti gelwa idam pe do wa ho in phat cha I kai wa hi chi factor ho zo se milham hiu zong le hi chi ho phat cha I get wa I ki ti lo ho dio ho bung lam kai gam kai pastor gambi pastor local pastor center church pastor church ai lo le administrative of each office at tong hiu zong le imalam zo si ai ito now dung zui cha ho in ibola mi kai lovam ibola ka kai lom ti iki khol padova mi ji azong thasilova za chom ji obstacle barrel za chom ei su boy dik tam ta omjong le ipam pa eva ho in kai na gunchu ta ipan diu hi tu a I kai lo iti le kai diu ham koi ma cha thi nunga hing ki na ho in kai the koi ma ompoi lei se na pathin ho thase chu van gam lut jong le ama dinga nom lo mai the aji chu van gama chu pathin ho bu ki bol hin lei se na ho in kaya pathin ho khom na thnom lo chu van gam jong ama dinga ning kel tai the ulanaw te ho ipin tha un ki su ki gel palete pin tha lo zia ho in kai lo hiu ham ipin tha nu wa jong ho in kai nom lo le backslide hiu ham anung chon hiwam ti praja gi gelwa pathin koma ki pa thu seina pathin ho na hi pathin kin bol na hi aman hi bang lo ma e ngai lu na ke dinga gim gen the zum la za thina tol ken jong pathina dingin ka bol the sun bol tang ka tia lunglu ta ho in kai di ki ti mon he video anavezo se pathin na bo chaven pathe na bo ta han ka ke pai